ថ្ងៃនេះយើងចាប់ផ្ដើមរៀនមេរៀនថ្មីប៉ុន្តែមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមរៀនមេរៀនថ្មីខ្ញុំសូមរំលឹកឡើងវិញនៅមេរៀនចាស់ទាំងឡាយដែលយើងបានសិក្សារួចមកហើយvậy nó ai đặt mình hòm rồi sẽ mình hợp chặt thì làm nó cũng ngon mình mang nhìn em tí tiêu dùng lên lại mà phải cô sẽ chăng nó bạch mang của đâu chứ lá cái gì vậy phân mà tiếp danh cụ lý tí Now what is this You This is a cat You a cat This You? is a cat You It's a cat and you This is a mèo មានបានកាយត្មងគ្មានយកចិត្តទុកដាក់នឹងការសិក្សាទេខំរៀនឡើងណាឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើកសៀវភៅឡើងដើម្បីសិក្សាមេរៀនថ្មី